Rido mana kasepusim kuring Bapak Haji Ola Juragan Empang Lemayung Masjid Complong wing nu ngengklok empap nu menyonder tong letik hate tong letik Uripsun Ini kudu palaliempang Juragan Empang Bapak Haji Ola Geberlap cahaya Sinar terang Dasar nasib iya Lagi keberang Gus Hidup walah woi udah obat walah lain aing Rasa senang Sunora Kejakan Hati jangan barang Dua wow Macam sampai walah Bapak Bos Haji Ujang gitu bareng Bonge borang galih deneng Perhitungan iya Gus wah Bandung serempang alah Buka kang pulang iya Ben sampai alah Pak Hajat lah Pak Hajat Demone setuju Pak Haji Pak Hajat ayah kunto Kayak sampai Pak Hajat ayah kunto kudu kaharep pakaulan dekat iya Hanya sedina ayah kunto sebol bet Kota kuning Baik kaya di mata alah Yang bener kakak hei Harap demanan ibu lurang iya wah saya beres yuk wow walah hei ayah kunto Yang sebol bener bet kakak iya lele alah Harap demanan ketek iya wow Dan sampai Ngomongin baru Menikah sama Anu sayang jam seberapa neng itu neng Bapak hajat deh Pak Hajat deh Haji Pak Haji Olah haturan Rasa senang asik Orang kejang alah dudungan Bapak Haji Olah Bapak Haji Olah juragan apa antri lah kapayun dudungan Pamangku hajat iya Bapak Haji Olah Wonge ayah bantri ada sepati Perhitungan iya Yes Mana lah Bapak Haji Olah juragan empang hei dudungan serena saruping mangga Ge Kopayuna rakatak Anu mana wow wow Anu sayang wow Kopayuna deh wala Sayang oh ya Buka kang pulang tabat Sampai ya Sampai belum alah Baru dibilang rakatak wow dudungan kasangakeun salajengna selendang wah ayah negro sembong ya hajat dulu nih kudu ada apa kudu Pak Haji ya setuju bun nek mah Ayahku Kemana sampai alah Sampai belum iya Ayah Haji Ujang alah Anu bang rakatak Bapak bos aja Wah, Ujang Barang iya. Purwakarta luar biasa negro babat wah alah iya retak up iya percuma Air kurin kapangarosan dengan Bapak Haji Olah haturan pohon kapayun percuma bun Pak Haji Olah sayang keong ibu nama mono mea padamu iya alah hei apa Haji Olah cicomblong pas ngiwak Haji Olah oh payun awas cik telik percuma percuma dan aku sayang iya wah
Wah, wala. Lah. Iya. Awas, wala. Luar biasa. Dondongan Bapak Haji Ola aja. Iya, beres. Wow. Yes. Papayunan Asep. Alah, woi. Papayun deui. Yes. Wow. Tulang. Hei. As. Au. Bas. Wah. Iya. Walah. Au. Benang. Kairing Pak Haji. Percuma. Airku siramkan. Dodongan Bapak Haji Bos Indomaret. Hei. Hei. Akobeng. Taburkan Akobeng Taifa. Yes. Bos Donald. Bos Donald. Kepayunan apa Dali. Yeay. Alah. selamanya. Bapak Bos Haji Ujang Indomaret. Kali teteh. Ku ucapkan Hei. Bapak Negro. Alah. Alah. Percuma. Patah hati Bapak Haji Bos Ujang Indomaret. Hei. selamanya. Kairing Ibu. Bapak Bos Ujang Bunda. Ayahna Bunda gober, Abay adu sayang. bager. Hei. Abdi Hei. kampung Abdi kapok. Pokoknya deui. Moal sekolah deui moal. Alah. Yes. Yeay. Bapak Haji Bos Ujang Indomaret. Bapak Bos Bersedia. Ujang Abdi Alah. bosun Abdi Bos. ayahna gober Alah. Yeay. Alah. Yeay. Bos Dadang. Bos Dadang. ayahna gober Bos Dadang. Luar biasa. Bos Dadang. Bos Dadang. bisa dicampurkan Ayah. Ayah otot ada Bapak Bos seperti. Haji Ola Ayah. gerakan yang pang anu Hei. sayang Apa Haji Ola? Aduh bager. Hei 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 hei. Papayun heula Bapak Bos Haji Ujang Indomaret. tapi ono tuh Abdi kapok. bukan kabar mana jujur Ibu Lurah. Ibu Lurah. Aturan. Ibu Lurah. Ibu Lurah. Manje ngesel Ibu Lurah. jawab Ibu Lurah. Ibu Lurah. jawab Iya si Joge. kabur Iya luar biasa Bapak Ibu Lurah. Bos Sajujang Ibu Indomaret Lurah. Purwakarta Ibu Lurah. Ibu Lurah. Neng Yuli Kiti biar laguna Ayo Bos Dadang. oh yang ada serangan Bapak Hey. Haji Ojang juragan empang deui Bapak Bos Haji aduh Ujang mana Indomaret. payunan ayana gober tapi lamun Biasa we tuh kok. kan jangan dina Malam malam minggu. Malam minggu ayeuna malam minggu. Bapak Haji Ola juragan Amoy. empang Bunda Amoy. Bunda Amoy. satu Wah Mama Hego. Yo. Neng Amoy papayunan Neng Yuli Kiti. Aduh aduh bager. Sesasra anu mana aduh lagi benda Lain bayar laguna di sarangan Ibu Rahman yang asal anu mana ada dana soko rambutan anu sayang Lain Ibu Mantri Dena Garut anu sayang Iya 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 iya. Wah. udah mau payunan Mama Hego semung dua. Mama Ego sebut anu mana Bapak Haji Ola juragan empang. Wah. sayang Pokoknya mah F kata gitu. Wah. Oyong diserangan Apendi Agro Bapak Haji Ujang Indomaret Purwakarta sayang deui Karawang Lintas Subang Ayana Gober. Apendi Agro Kalipates deui ada dana semua mas rambutan panyingkiran aturan dibayar heula anu mana Hey. diserangan Ibu Rahman yang asal saya deui Neng Yuli Kiti Neng Yuli sayang aturan
Bapak Haji Ujang Indo Barat Bapak Bos Haji Ujang Bapak Haji Ujang Indo Barat Purwakarta Karawang Lintas Subang anu mana Jeung awewe kapayunan Oyong ada serangan Bapak Haji Bos Ujang Purwakarta Neng Yuli Kiti apa yun batik duit Adol Cibeda anu mana Aduh mana Bapak di serangan apa Haji Itu saya itu Owa Juragan Empang Pajola Juragan Empang Wah 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 sayang deui mager Bapak deh Bapak anu mana ayana gober mamahna gober teh sayang deui anu mana Aholi, apati agro alipate Aholid Mama Holid dadana songko masramutan pikiran apa Mama Holid Bapak Bos Haji Ujang Indo Barat Adol mah kerjaan doma Mama Holid Maholik Maholik Mama Holid ai Aholid Maholik so Mangku haja la anu mana Haji Ujang wah hebe diserangan Pajola Juragan Empang Bapak Ade Dudung anu mana Neng Kiti anu sayang tung ala katung diserangan aku Neng Yuli Kiti aturan kapayunan Neng Yuli Kiti Neng Yuli kapayun deui haper ayu aduh hayu Bapak Bos Haji Ujang Indo Barat rerendengan hayu orang rerendengan Bapak Bos Haji Ujang Indo Barat Purwakarta nanglang sayang ibah ha Bapak ngabdi nengok kene Pajola Juragan Empang wah he ha kene oh Mama Ego ya anu sayang sayang aturan kapayun deui abdi kampung Neng Yuli Kiti sayang kula bomo dohan deui Pajola Juragan Empang abdi bosen ari putus deui Bapak Bos Haji Ujang Indo Barat anu mana Bapak Bos alam deui anu sayang aturan kapayun heula disarangan Bapak Haji Ujang Indo Barat Purwakarta kapayunan disarangan Bapak Bos Haji Ujang Indo Barat kapayunan aturan kapayun heula disarangan ku anano kapayunan Bos Ronald anu tos sajat anu mana Bapak Bos Haji Ujang Indo Barat kapayun deui disayang kala kabeki obuan Bapak Bos Haji Ujang Indo Barat Purwakarta sayang deui ayu urang lompang rerendengan Bapak Bos Haji Ujang Indo Barat abdi ya wah mana
Barat Purwakarta kami lengi Habis, habis. Ari Ari. di sawang Ya oh, ya oh, di ya oh. Pangan di mami lenjang Apa apa Ayu Bapana Yanti benar tutut Neng kurang Yanti. lompat Neng Yanti anu bager. apa na yang direk moye anu mana Bapak Bos dan juga Indo Barat Purwakarta saya di Asolin, hoba. anu mana di serangan Neng Gusti bayar laguna di serangan dari apa na Iwan Bos sayang Mama na Iwan Bos sayang Mama